Kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 ntabwo ibibazo Israel ifitanye na Palestine bizongera kuba nkuko byari bimeze mbere. Kuva kuri iyi tariki politike y'uburasirazuba bwo hagati yarahindutse burundu. Kuri iyi tariki mu rukerera abarwanya 1200 mu mutwe wa Hamas bambutse uruzitiro rugabanya agace ka Gaza muri Palestine na Israel. Baciye muri humya abasirikare ba Israel maze bica abantu barenga 1000 muri Israel barimo abanya-Israel n'abanyamahanga. Babishe mu buryo butandukanye kandi bashimuta abandi barenga 2000. Bamwe barabohowe abandi baracyari mu maboko y'uyu mutwe. Ibi byavuyemo kwihorera kuri Israel biteza intambara imaze kugwama abarenga 31,000. Muri bo 13,000 n'abana. Televiziyo y'abanyakatar ya Al Jazeera yakoze iperereza ku migendekere y'ibi bitero. Uko byashyizwe mu bikorwa intambwe ku yindi kugera ubwo bibaye bigahitana ibihumbi by'abantu. Abandi bagashimutwa kandi bigateza intambara n'ubungu bikirimo kugwama abantu kandi gasenya ibikorwa remezo bitagira ingano. Abanyamakuru ba Al Jazeera barebye amashusho y'amasaha 7 arimo uburyo ibi bitero byagenze. Amwe muri yo bayakuye kuri za kamera nto bagiye bakura ku basirikare ba Hamas bapfuye. Dore ibyo iperereza ryagaragaje. Mu mwaka wa 1948 nyuma y'ivuka rya leta ya Israel, abanya-Israel bashyize ku nkengero z'agace ka Gaza ibyo bita kibutzim. Byatangiye ari ubwoko bw'imirima rusange abanya-Israel bahingaga, ariko yabaga iri hose hagaragaza itandukaniro cyangwa se urubibi hagati ya Israel na Palestine. Uyu munsi igice kinini cy'umusaruro w'ubuhinzi Israel ibona kiva muri ubu bwoko bw'imirima rusange. Iyi mirima ya kibutzim yiganje ku nkengero z'agace ka Gaza, ni ukuvuga ku rubibi rwa Israel na Palestine. Abahatuye ni abanya-Israel babayeho neza mu buzima bwiza bishimye kugera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023. Ubu butaka bwiswe kibutzim buhingwa bukanaturwamo n'abanya-Israel buri ku nkengero za Gaza ku birometero bike cyane by'agace gatuyemo abaturage barenga 2,300,000 basa n'ababyiganira mu gace gato cyane gafite uburebure bw'ibirometero 41. Benshi n'abanya-Palestine baturuka mu miryango yahoranye ubutaka hakurya y'umurongo washyizweho za kibutzim zihingwamo n'abanya-Israel. Bibarwa ko 70% by'abanya-Palestine ari impunzi. Buri munsi izi mpunzi zijya ku ruzitiro rugabanya Palestine na Israel zikabona hakurya ubutaka bwahoze ari ubwazo. Hamas ni impine ya Harakat al-Mukawama al-Islamia, ni umutwe wa Kiislamu w'abanya-Palestine uharanira ko abanya-Palestine bagira igihugu mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mutwe ni utegeka Gaza nyuma y'amatora yabaye mu 2006. Ni umutwe ufite igisirikare ukagira n'ishami rya politike. Uvuga ko urwanira ko abanya-Israel barekeraho kwigarurira ubutaka muri Palestine. Ibikorwa by'uyu mutwe byawuviriyemo gushyirwa n'ibihugu byinshi by'Uburayi ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Kuko kuva mu 2007 uyu mutwe ari utegeka Gaza, aka gace ka Gaza byakaviriyemo gushyirwa mu kato kuva muri uwo mwaka. Abanyagaza bagaragaza uburyo udashobora kumva ubuzima abahatuye babayemo kuva icyo gihe keretse uramutse uhatuye. Mu mezi yabanjije ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 abarwanyi b'umutwe wa Hamas bamaze igihe kinini bakora imyitozo y'uburyo bazinjira muri Israel mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Hari amashusho yashyizwe kuri internet agaragaza iyo myitozo ndetse na Israel yarayabonye. Hari abantu bavuga ko gutsindwa ku rwego rw'ubutasi ku gihugu kimwe bidaturuka ku kubura amakuru y'ubutasi ku kindi, ahubwo bituruka ku gucika k'uruhererekane rw'amakuru y'ubutasi. Bivugwa ko ubw'imyitozo ya Hamas yagaragaraga kuri internet, bamwe mu basirikare b'abagore bacunga umupaka wa Israel na Palestine bazwi nk'abatazipitaniyote
babwiye ababakuriye ko umutwe wa Hamas urimo gutegura igitero, ariko abayobozi banga kubumva. Aya makuru ngo bayaheraga ku myitozo babonaga ikorwa n'abarwanyi ba Hamas irimo kugerageza kurasa ku bifaru byagenewe imyitozo, kugerageza guca uruzitiro rwubakiwe gukorerwaho imyitozo n'ibindi. Ikibazo aba bagore ngo ntibumviswe. Bitekerezwa ko igisirikare cya Isirayeli cyasuzuguye cyane ubushobozi bw'uyu mutwe wa Hamas bwo kuba wagaba igitero kiri ku rwego rw'icyo wagabye kuri Isirayeli. Bitekerezwa ko ugutsindwa k'ubutasi bwa Isirayeli kuri iki gitero kuri mu gutsindwa k'ubutasi gukomeye kuva mu 1939. Amakuru avuga ko abarwanyi ba Hamas bamaze amezi menshi bahabwa imyitozo yo kuzagaba kiriya gitero, ariko bigakorwa abarwanyi bo hasi batazi icyo barimo kwitoreza. Bivugwa ko bahawe amakuru ku gitero bagiye gukora mu masaha make mbere y'itariki ya 7 y'ukwa 10. Byemezwa ko abayobozi bake b'abasirikare ndetse n'abayobozi 2 cyangwa 3 b'ishami rya politike rya Hamas aribo bari bafite amakuru ku gikorwa cyategurwaga. Mu rukerero rwo ku itariki ya 7 habura amasaha make ngo igitero kibe, abayobozi ba politike n'inzego za gisirikare za Isirayeli bivugwa ko noneho bashyize bakemera ko hari igitero bagiye kugabwaho, ku buryo nk'umugabo w'ingabo za Isirayeli n'abandi bayobozi bagiye mu biro byabo mu gitondo cya kare ku itariki ya 7. Ni saa 11 za mu gitondo cyo kuwa 6 tariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka wa 2023. Abarwanyi ba Hamas bari aho basanzwe bahurira bahabwa amabwiriza ku gikorwa bari bagiye gukora mu isaha n'igice yari igiye gukurikiraho. Ku isaha ya saa 12:30 amagana y'abarwanyi ba Hamas babyiganiye ku ruzitiro rugabanya Palestine na Isirayeli. Uruzitiro rugabanya Gaza na Isirayeli rufite ahantu 7 abantu bashobora kwinjirira bava muri Palestine binjira muri Isirayeli, cyangwa se bava muri Isirayeli binjira muri Palestine. Hari ahitwa Karem Shalom, ahitwa Nir Ozi, ahitwa Reim, ahitwa Ber, ahitwa Nakar Ozi, ahitwa Kar Aza ndetse na Sderot. Aya marembo yose cyangwa se ubwinjiriro bwose bwarimo abarwanyi ba Hamas barimo binjira muri Isirayeli bose icyarimwe ku isaha imwe ku munota umwe, saa 12:30 za mu gitondo. Mwibuke bose hamwe bari 1200. Binjiraga barasa basakuza Allah Akbar, bagikandagira inyuma y'uruzitiro, ni ukuvuga bakigera muri Isirayeli bahise barasa ibihumbi bya za rokete muri Isirayeli. Icyarimwe mu kirere hari abandi barwanyi ba Hamas baba paragliders, ni bamwe bagenda mu mitaka, nabo baciye hejuru y'uruzitiro binjira muri Isirayeli mu kirere. Aba bagiye mu mitaka baguye aho bashaka hose ku butaka bwa Isirayeli ku muvuduko munini cyane kandi bucece. Hamas yanakoresheje ubwato, maze bamwe mu barwanyi bayo bashobora kwinjira mu majyaruguru ya Gaza bucece. Ibi byose byabereye icyarimwe. Buri buryo bubinjiza ku butaka bwa Isirayeli barabukoresheje. Bakoresheje za drone z'itumanaho kugira ngo bashobore kumvikana. Bisa naho imirongo ya mbere yo kwitabara ya Isirayeli yari yamaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abagabye igitero ndetse n'uburyo bugiye butandukanye bakoresheje. Abarwanyi ba Hamas bahereye ku birindiro bya gisirikare biri ku nkengero za Gaza. Kimwe muri byo ni ibirindiro bya Paga biri mu magana make ya metero uvuye kuri Gaza. Abasirikare ba Isirayeli bari babirimo baratunguwe cyane muri icyo gitondo, bamwe bari bagisinziriye. Byemezwa ko ari ibintu igisirikare cya Isirayeli kitari cyarigeze gihura nabyo habe n'inshuro imwe. No mu nzozi zabo mbi ntaho bari barigeze barota ibintu nk'ibyo. Ibyinshi mu by'abarwanyi ba Hamas bakoraga nko kwica urubozo bamwe mu basirikare ba Isirayeli babifataga amashusho bavuga ko bifuza ko bikwira isi yose. Saa 1:40 za mu gitondo amakuru yari amaze gusakara hose ko hari ibitero birimo kuba muri Isirayeli byagabwe n'umutwe wa Hamas.
abayobozi b'umutwe wa Hamas bari hanze ya Gaza bahise bahurira hamwe bajya gusenga. Abenshi muri bo nabo ubwabo ntabwo bizeraga ibirimo kuba. Ntabwo batekerezaga ko bagaba igitero cyo kuri urwo rwego kuri Isirayeli kikagenda uko cyari kirimo kugenda. Nabo ubwabo batekerezaga ko abarwanyi bari hejuru ya 80% b'umutwe wa Hamas binjiye muri Isirayeli bari kugwayo. Ubwo bagabaga igitero mu birometero 5 uvuye ku gace ka Gaza muri Isirayeli, hari ahantu hari harimo habera iserukiramuco ry'umuziki muri icyo gitondo. Amagana y'abasore n'inkumi bari bitabiriye ibyo birori. Abarwanyi ba Hamas nabo ubwabo ntabwo bari bazi ko hari ahantu hateraniye urubyiruko rungana uko. Abarwanyi ba Hamas babaguyeho, amagana y'abasore n'inkumi bari mu bikorwa byo kwishimisha bose bicirwaho. Bamwe muri bo bahungiye mu bwihisho bwagenewe guhungirwamo amabombe bwari hafi aho. Basangwamo n'abarwanyi ba Hamas babatwara bunyago. Aba barwanyi ba Hamas bari bamaze kwinjira mu ngo z'abaturage. Amagana y'abaturage barimo abana, abagore n'abageze mu za bukuru barishwe, abandi bafatwa bugwate. Mu masaha ya 2 za mu gitondo, inkuru zari zamaze gukwira hose ko ku ruzitiro rutandukanya Gaza na Isirayeli haciwemo inzira. Amagana y'abanyagaza batangiye kunyura muri urwo ruzitiro binjira muri Isirayeli bajya gusahura amaduka ndetse n'ingo z'abaturage bamaze kwicwa cyangwa se batwawe bunyago na Hamas. Bamwe mu basivile bashimuswe banatwawe n'abandi basivile bo muri Gaza aho kuba barwanyi ba Hamas. Iki gihe igisirikare cya Isirayeli cyari cyamaze kohereza kajugujugu mu kirere kurwanya abarwanyi ba Hamas. Bivugwa ko abasirikare ba Isirayeli muri za kajugujugu batashoboraga kumenya abanya-Isirayeli n'abanya-Palestine ngo bari bo barasa. Bivugwa ko byabaye ngombwa ko abasirikare bareba kuri za WhatsApp group z'abaturage kugira ngo bamenye aho umwanzi ari abariho barasa. Amashusho y'abasirikare ba Isirayeli bicwa urubozo yari yatangiye kugera kuri internet, bituma igisirikare cya Isirayeli gitangira gukora ibyo bise Hannibal Directive. Ibi ni ibikorwa bya gisirikare bigamije gukora ku buryo aho kugira ngo umusirikare atwarwe bunyago n'umwanzi byaruta bakamwica. Iki cyemezo ingabo za Isirayeli zanagifashe mu kurwanya ko hakwisubiramo igikorwa bigeze gukora, aho rimwe byabaye ngombwa ko barekura amagana y'imfungwa z'abanya-Palestine bari barafashe, babikora kugira ngo bahabwe umusirikare umwe wenyine wa Isirayeli wari warafashwe bugwate n'abanya-Palestine. Bivuga ko igisirikare cya Isirayeli byabaye ngombwa ko kirasa imodoka zigera kuri 70 bikekwa ko zarimo abasirikare bafashwe bugwate. Nyuma hari raporo zasohotse zibara batwawe bugwate bagera kuri 27 biganjemo abasivile biciwe mu nzira hagati y'ingo zabo naho bari bajyanywe muri Gaza. Habarwa abantu 1154 b'abanya-Isirayeli n'abanyamahanga bari muri Isirayeli bishwe kuri uwo munsi. Muri bo 256 bari abasirikare, 53 bari abapolisi n'abakora mu zindi nzego z'umutekano, 63 bari abasivile bakora akazi ko gucunga umutekano. Abasigaye 782 bari abasivile badafite imbunda. Hari undi mubare w'abantu basanzwe munsi y'inyubako zasenywe n'ibisasu hatagaragazwa icyabishe. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ati tugiye kwihorera. Ati Isirayeli iri mu ntambara kandi ntabwo ari twebwe twayishoje, ariko nitwe tugiye kuyirangiza. Hari igihe abayahudi batagiraga igihugu. Ati hari igihe abayahudi kandi batagiraga kirengera, atari ku busuko bikimeze. Hamas igiye kumva neza ko mu kutugabaho igitero ikoze ikosa izicuza mu mateka yayo yose. Niko birimo kugenda koko. Isirayeli yayisigaye ibitero kuri Gaza. Intambara iracyakomeje. Imaze kugoma abarenga 3,000, abarenga 70,000 barakomeretse. Abarwanyi ba Hamas 10,000 barishwe
kandi umuryango w'abibumbye uravuga ko Gaza igiye kwibasirwa n'inzara ikomeye cyane.